guys. All right, cheers. Fruit zanjye ndaza kuzirya nyuma. Iyi ni coffee yanjye. My avocados, my best fruits. Mm. Hello again, my people. Hello again, everybody. How are you doing? Uyu munsi rero murabona ko biri special, murabona yuko ndi mu gikoni. Navuze ngo n'ubundi ko ngomba kurikodinga kandi nkaba hari ibindi bintu ngomba gukora. Mfite akazi kenshi uyu munsi, ariko navuze ngo uwasangiza abantu uko umumama preneur atangira umunsi we. Ntabwo nafata umwanya ngo mbabwire umunsi wose ukuntu bigenda, ariko reka mbasharinga akantu kamwe. Ngiye gutegura breakfast iri buze kumfasha kuraninga all the errands, like gukora akazi kose ngomba gukora skipinze lunch, kuko lunch irarinda igera ntaragaruka mu rugo. So ngiye gufata breakfast iri bumfashe gukora akazi kose ngiye gukora kugeza nimugoroba. Haba harimo iby'imbaraga, of course, niba hari ibintu ndi buriftinge, indabo, intebe. Yeah, so guys, let's go do some protein stuff kuko zongera imbaraga zigakipinga full. Tugiye gukora amagi, egg muffin. Abazizi namwe muze kumbwira recipe mukoresha iyo ariyo. Ngiye gushyiramo umugati, garlic bread. Nitwa garlic girl, nkunda ginger, nkunda aye tungurusumu. Voilà, nkunda tungurusumu byatari, ikintu cyose kirimo tungurusumu, give it to me. And ndaza gushyiramo fruit, of course, and coffee, yes, n'amazi. Okay, nibyo bintu ngiye gukora uyu munsi. Hanyuma rero nawe ahantu uri, aho uri hose, niba uri mu gikoni nawe fata ibyo ugomba gukoresha dutekane. Niba uri mu modoka ongera akavurime twumvane. Niba uri mu kazi shyiramo aka ekuteri. Niba bitari byica akandi kazi. Hanyuma let's do it, let's start. Nta nubwo nabiberetse, hope you guys can see it. Ni spinach, fruits, garlic bread, ibindi sindabishyiraho, but what I'm going to do first ni ugukubita amagi, my eggs. Let's do this. Ngiye gushyiramo cheese kugira ngo bibe more protein. I'm going to add some cheese. Nimumbaze iyo recipe ngo barakuri kangahe ku kihe kigero, kubera ko I'm not a chef. I am no recipe. Ndakora tu bikaryoha. My mom yajyaga ambwira ati ubundi guteka ni akaboko, you know. Ubwo rero akaboko kanjye mba nkizeye iyo mbaze nkaterekamo utuntu, iyo bihiye so delicious. Byaza mu gitekerezo ndarenze. Kushyira oven kuri 375 ncana 375. Agataho get the thing yo kubekingamo egg muffins zanjye. This one. Oh, my avocado is moving. And here's my garlic salt. Nicyo kintu ndi bukoreshe
abantu bazi egg muffin ntibumubite kuko hari abandi bashyiramo biriya gusa n'ibya kuryo bakabiriraho, ariko cheese nayo ifitemo umunyu, so be mindful uri kubikora kuko ako bandoze garlic, so ugomba gushyiramo gake. Okay, and mix. Mix. Nyuma yo kumixinga nkeneye akantu ko kubiyora. Ngiye kubishyira muri tuno, ngiye gusprayingamo kugira ngo bitaza gufata. So this is oil spray. Oil spray. There you go. Then bitakiramo ibyanjye mo hano. There. Here. There. Okay. Ushobora kuba nakoze amagi make, but it's fine. Ngiye kongeraho make cyane, mixinga gusa ndaza kubikira n'abana. Guys, iyi ni recipe abana bakunda by'ahatari. Iyo babonye ari akantu k'akamafini nyine bahita bagira gute, bahita bayirya, ukamuhaye imboga ku ngufu, amine paje. So niba ufite umwana udakunda imboga, bagerageze egg muffin murebe, unagemo twa spinach. Yeah, kazabikorera. Alright. Udufruit ndaza gukoresha berries harimo na kembe. Okay. This is plain yogurt. Okay, so ntangize
is the passion perfect. Utuyiko twanjye tuwirekaniza ibirure. Great, nibike. Okay, so the next thing is garlic bread. Ngiye kuyiteka muri air fryer. This one. Okay, so byahiye hano. Let's see. Ta-da! Okay, and zahiye. You see that? Okay. Guys. All right, cheers. Fruit zanjye ndaza kuzirya nyuma. Iyi ni kofi yanjye. Nabwiye ko ndibuze no kunywa amazi. Actually nagiye nywa amazi mbere nuko ntabirikodinze, but yeah, ayandi nayo ndaza kuyagendana. And this is my food. This is my coffee. Tastes so good. My avocados. My best fruits. Mm. This is so good. The egg. Let's see. Delicious. Ndabibakumbuje umugati wanjye noneho kugira ngo murebe ukuntu urenze. Murisha intoki. Size murebe. See that? Garlic bread. So good. So guys, mumeze mute rero. Nuko nguko rero gahunda zanjye zimeze. Thank you so much niba wabirebye byose ukagumana nanjye. Tugatekana. Tukaba dusangiye. Pretend.
I wish yuko twazahura rimwe tugateka tukarya tugasangira. Yeah, it would be so much fun. Mu bintu nkunda ukuyemo decor, nkunda ibirori, nkunda abashyitsi, nkunda guteka. So yeah, that's me. So niba uri umuntu umeze nka gutyo, so let's be friends. So I'm so happy, nizere ko muri buze kubikunda. Ngiye kujya mu kazi rero. Abahari kuwa gatandatu ni karibu muzaze duhurire kuri venue nzaba ndiho, abo duturanye of course. Kuri Instagram yanjye biriho ahantu nzaba ndi muri open house, imeze nka mini bridal expo. Niba uri umugeni ukaba uri kwibaza ngo umufotogarafe mwiza muri quartier ninde, umuntu udekora neza muri quartier ninde, umuntu ugira keke nziza muri quartier ninde, like all the wedding vendors tuzaba turiyo. So mu badekora nzaba ndiyo nka Sublime Events and Decor. Abashaka discount nibwo nzazitanga kuwa gatandatu, karibu muzaze mu ndebe bahereze discount. So sasa rero nakagaruka, ntabwo naguma hano, ariko nishimiye kubana namwe. Go be amazing, you're the best. Ntimwibagirwe gusharinga, ntimwibagirwe kulikinga, ntimwibagirwe gushyiramo comment. Ikibazo cyose mufite please ask me. Usizi content murazikunda, ese hari icyo mwumva nahindura, ese topic nabwaho butaniye. Byose I'm open and I love you guys. Nakagaruka. Bye bye. See ya.